Wananyasi kaonga mridungao harumwe kanali ya kina MS sur YouTube ngari mkaribisa woni harumwe video ya raru hahumone sani hahudungia harumwe masuala kao do rahendano yandisa hosoni mwanamna yoshinda repostule harumwa ze bursu za Turki enge ngar jodungia harumwe masuala bazimane mwana ma Yusufa ili hahudungia masuala humuzi sale swala mwando ye ze bursu za Turki namna je yoshinda ili hahu postule baada rasa rajua kana ze bursa Turki zinu bursu kadha namna je abidiri shinderi postule yabo kenenelewa ngonuzi sopande wa ze kriteri zanziwa upande wa kriteri ngebyunga bu kriteri zikao izo la shakka fihi ke video zikai yani anteka kaziti sistemu yoke na ukubali kena ukubali yani hunu hama mfano de maha ikale wo wemna shoni postuler au licence ye maha yaho idepase 22 ans il dépasse 21 ans pardon yabo kuna uparoje kubali wane system puisque na kate system ijoko ja demande utie maha yaho et quand c'est dépassé 21 ans kuna ukubaliwa yabonge video ijoko postuler licence 1 yakena moins de 21 ans yani yakena ushashi wa ma 20 no moja upande wao ujokwenda harmu masteri uonge na mengo mirar ibyo yake msini mwa mengo mirar ujoka endo upande wa doktora wo gena mengo mirar na mitsani yo kriteri kao ketsubidi widiwas yo ya muhimu ngabe kriteri kana zote sa upanda ho moyeni upanda wa moyeni ngebyukana ukenda moyeni mhujo jo kubaliwa bon wo hamba kana ngebido moyeni waho ki wa 70% yani moyeni wa 70% al moyeni notation ya shikomori aweyo moyeni wa 14 yabonye bido kina moyeni wa 14 ujo kufanya licence ujo postule niveau ya licence ujo kufanya master ngebido akena na ile kana moyeni ya licence ya ngena moyeni wa 75% yani 15 yani ngena moyeni wa 15 sur 20 et ujo kufanya doctorat ainsi de 90 yani master ya ngena na 90%. Bon izo kriteri kao zo hanziwa arme system shaika utia zo kazurejete bon gejonda ya yangaliwa ijo kirkano wa postule kabati yakana yulana moyeni wa 14 yabambe singo ajwangalia ya kakaribu no ka 14 yani yo ketuzia shopande wa hemaha yo par exemple yonge tingo uzia bon nusia opande wa ze kriteri ambesinga joti ya lien bonti moi video yinu ngamjanga larme lien mangaleze kriteri kao mahsusu kana ibidi mkienizo na hizo kao simpaka sha ngamjojo zidungu waja huu lazima ngarjoti ya lien kawe lien yo amfikirama hobua direct ngojojwa utsungwe langi ka ngojojwa usome kansele wanani puisque hosheleza ndro ya ukana ye platform mjoka ufanyila lazima mjoka ufanya za inscription ngena lwa ambese luhan san ikao ngabe Faransa yeshi Ngereza ngabe yeshi Arabu ngabe yeshi Turki na ambese Rus e kanso shela naye yabo ambese iluhejoka mwafaka hausoni mwana zona shikomanda abandi Faransa abarzo shali kao gejo mdirijeni directement armoye ilwa Faransa nane wafanyo adi abode sharabu wajojwa wangade yabotsena yo kero lazima bio antukabo sirele wangarjo omba Mungu inshallah arma video yinu hahu tia lien ili wangu wangaleze dossier kao dosita hao na waja uzila kriteri kao ngazanzi wao harma bursu na waja ila lien yo kana mrende yanjie ya nje direct arma platform ili hahandisa yafanye inscription fikra maza ngoka 0 sha yenamna je yoshinda repostule platform eske ngojo ngamjoshida mronese namna mrako dungi hata mroati mize bursu no upande huo ngabo video nyindro ajika ifanywa ni mananyasi wa Bwana Kibu ikao hasa haonesa kile ujoka urumia hii platform tapia mando hate ya mwiso ikao ngarjoti ya ilia bonti tena ngamjonda mwangalie ye video hiyo ula upande ujoka kufanya inscription jie uteze information dababi wabidi wanze ndikadha vanu hata umwisi zoni no lidia ye response izo pia ndio harma video ikao ngarjoti ya ilia bonti
Okay, abonge maraba menji mfikrama ikanga wena ikanga bosuala kao tsilidwa zango joditia sha fikrama masuala pia ya jibu nge abo ngarjohandele ya mwe video ya mwiso hahuone sa eza sijuanza menjeze ndongo nzima usuni ulawana ne procedure puisque amaleli razamba kana mnashoni le terminal mjoka postule ya hunde baki mahajana mjojo ardisena ya postule sha ngejoka mjiko soni mwa eka ende ya postule alafu mwa harili yo kajafanya ndongo amde bakaba kishoda ngebido omo ya oneseka bano mwa haunu tsikafanya ndongo kadha elewa alafu osoni mwe mnashoni le ujoka postule rambo kana inscription zo bulwa janvier mars shabo avril kuna tsonda le jawabu ka ukubaliwa puisque nous nzima chande zensipi à peu près bourse zino zo nikiwa plus de 100 pays yani procédure yolo ikao ze résultats finali zo henda hata mwezi wa juillet je crois juillet ngejoka fazi ya mwando kana za inscription ukafanya za inscription alafu ngejokiriwa jawabu d'ici avril mais wewa jawabu ka c'est bon ukubaliwa ngoparwaro ma interview yani mwendo wa uzisi wa masuala zabari ndini wa tsahaye nsi ya Turki zabari ikawa mfikiri ngarjo fanya video ya saya yo mwene sani ize piège ikawa bidimwe vite amwaza interview zoma bi machawabu ikawa bidim mjibu directement ushinda kananye wajoka imagiri wajoko karma interview wa accepte ye interview yani puisque interview yukana piège zinji ikawa wanazono wenji wo rejete wa yabo tsindo pande wa inscription ikaongejoke kana armez inscription ukaneze kriteri pia wakawazuzisha shahunda armwe ye interview kujashinda wa bandongo zao urejete wa ye bursu yabo yo garjofanya video ya sayo ni sayo ye interview keli joka obili alafu za interview zoka omwezi wa juin omwezi wa juin za interview ngamjo paro ikawa wana habitude yokana o parandor maliote litujwa c'est le mot héritage par exemple à 800 raya peu importe zainga mjo parwa mama kao ngamjo ndo mafanyi so interview mfikiri ama is interview yo hamade namna wazone sa yo video ikao ngarjo huifanya sha Tanzania uzone se haupande unukana ize interview zinu wanru de warama se pia hau wanru ikao ngatsungulwa wende armoise interview baada abole swala ngabo baada wandu ndarmo interview balange ko bala wandu akubaliwa ke bala wandu asakubaliwa wandu gojo ko ndarmo matsuji asansen nja jeli wana precise ikao usawishia kana ama leo tifanya interview ndamina maulida atifanya ye inscription ndamina maulida tishaka maulida hanambio kana tipara tsendarmo interview kama minja para abo bidujijulie kana abo inscription yangu isaba abutsina wenda armafazi yasa ikawa ndi arma interview balake tsone sakana bala kusauni kwe bursu ba ngebidio uliniye yani watu paro arma interview yabo deja wasawa eliminewa yo monsi ya paro arma interview ketsone savai kana bala hasa kubaliwa ya interview ila ndejoka wenda yatsongeze kana kukubaliwa au rejetewa pour toujours ikawa ndi arma interview ukubaliwa onesa kasebo interview yao ibirindo ngojorduwe rwa email ya saya ya ukana sebo pa acceptewa ngoni kwa bursu ekarmwe après interview kuja acceptewa kunayo ra email wa abesengo jozi juano wa erewa kautusha mwanzani wa mafanya watima kana mimi ti accepte wa rwa email mimi njairewa abonge bilojwe ka hueliminewa sha o kana nsila tize wandu toma ya yokiri ze email zinu zija usiku na usiku normalement zo ja general ma wakubaliwa ngwa ile wa usiku zima cha yokiri après interview mwanzani wa huherwa leo wewe ngojirwa maudu wewe ndo shao bon yokiri wakati ke ijake lilo au wakati ja kwanzima mwero wa usiku zima ze email ikausama ndio haruma interview mwende hu après interview herwa email ya kana usaho kubaliwe bursi abo jasure kana c'est bon ye bursu yangu isaikubaliwa abongo julikane ze procedure zokana usahe visa urengendrege wasula armensia ya Turki
enge maraba menji mwanama usufa ushinda ujibwe masuala ya husu ze interview ne ze procedure ya bidiri bunge amande namna ya shinda ya rone sabanu kana ye namna yo shinda mruya ya dungie ze procedure ya ramase harmo platform ze namna ya kobidi ze dossier vanu ya bidi mrati ya fanye ze nongo ifanyi wa video ne mwana nyasina kibika ungarejo uionese video hiyo na waja ungarejo huti ya zilali ya ikawa odo za bidi mruya njia harmo platform nana zila ndongo ya bidi kemro akenizo ike ipermete mraje ya ramase bursu na waja ungarejo utia ili mro aone ya mplodita ya he bursu ya namna iko varie he namna programu ya fanyiwa harmoma nge izanongozo pia ngarjo sana harmo video hiyo video yino afwan retie bonsi hahuzone sa zanongozo pia nge ngari joinshi bazima nanyi harmaze video zijao msidu azeka mjanyimena harmo page hawabone ili hahukabazima hen wakati wa shukran lakum wa lafa minkum Görüşürüz. Görüşürüz.